yena uthandana nomuntu waseMalawi oyinyanga oyiyena okuthumela ukuthi namhlanje uzofaka umuthi lo muthi owufaka ukuthi ungibulala. Niyabona bazalwane ukuthi kwenzakalani? Lo muthi lo bekuthiwa uzongenzani? Hayi. Bodyguard nimvikelene ngashaya. Hamba utshela iboyfriend yakho ukuthi ngihlulekile ukuyenza lento. Angeke ngikwenze lutho. Uyingenza kwethu zenjalo ke indaba le video kuyatrend einkundleni zokuxhumana ngathi mangabe udinga ukubona ivideo ebonakalayo ungangena ke lapha ku YouTube channel ka Dr. Khehlelezi uzokwazi ukuthi ke uzibonele le video ke njobe injalo naye ke lo wesifazane obonakala ke noma ubukeka ke ekhathazekile ngesikhathi ke kuvela lezi indaba nemithi ke okade nomuthi kade ubonakala ngesikhathi ke kuvezwa ke lezi indaba. Uyingenza kwethu mina ngifisa ukuthi ngizovela lokho nombono ukuthi ucabangani ke ngalodaba hlanga lapha ku comment section.